Selam bardaklarınızga bu sabahta kombinatorikaga baylanışlı esepler çıgaramiz. Kombinatorika bu bir amalda istewdiň neçe türlü täsiri bar ekenini anykdaýdan matematikaning bölüm bolup tabylar. Kombinatorikanyň negizgi iki erejesi bar, koşu erejesi және köpüýtүү erejesi. Bol erejelerge misallar garaşdyrayk. Koşu erejesine bir misal, 2 alma men 3 bananyň içinden bir jemsy taňdawdyň neçe täsiri bar? Almada, bananda ekewde jemsi bolgandykdan olardy taňdawdyň 5 türlü täsiri bolar. 2 koşulgan 3 bolady. Birinçi almany taňdawga bolat, nemesi ikinçi alman, nemesi birinçi banandy, nemesi ikinçi banandy, nemesi üçinçi banany taňdawga bolady. Bu jerde bir jemsde taňdawdyň neçe täsiri bar diýilgendikden solardyň bir almany nemesi bir banandy taňdaw gerek. Bir banandy taňdaw gerek. Olar taňdaw bir-birine täwelli bolady eken. Olar taňdaw bir-birine täwelli bolar. Ötkeni alman taňlasak banan taňday almaý. Banan taňlasak almany taňday almaý. Osunday bir-birine täwelli bolatyn jagdaýlarda koşu erejesini koldanady eken. Bu jerde 2-ge 3'te koşamyz 5 bolady. Teň 5 bolady. Ikinci misal garaşdyrayk. 1-den 100'ge deýingi aralykda 100'dy koşa alganda жазылуunda bir sifir кездесетін neçe san bar? Bu jerde birliklerinde кездешүү mümkin. Misalga 1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91. Nemesi onluklarında кездешүү mümkin. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Nemesi yüzlüğünde кездешүү mümkin. Bu jerde 11 sany 2 ret gaýtalanyp ketdi, şondukdan bireýini bastaýyk. Mına jerde 10 san bar. Mına jerde 9 san bar. Mına jerde bir gana san bar. Barlygy neçe san boldy? Barlygy neçe san bolganyny anykdak üçin bulardy bir-birine koşul gerek ekeni endi anyk boldy. Sonda koşatyn bolsak 20 san bolady eken. Bu jerde de koşul erejesini koldandy. Endi köpeýtүү erejesine misallar garaşdyrayk. Birinçi misal 2 alma men 3 bananyň içinden 1 alma және 1 banandy taňdawdyň neçe täsiri bar? Bu jerde 2 almanyň içinden 1 almany taňdaw gerek. Misalga birinçi alma men birinçi banany taňdawga bolat. Birinçi banan. Nemesi birinçi alma men ikinçi banany taňdawga bolat. Birinçi alma men ikinçi banany taňdawga bolar eken. Birinçi alma men üçinçi banany taňdawga bolady eken. Sonda bir almanyň özüne 3 türlü täsir. İkinci almaga da tagy da 3 türlü täsir bolat. Sonda barlygyna 6 türlü täsir bolar. 6-ny galaý tabamyz? 2-ni 3'ge köpeýtip jiberiýär eken. Misalga akesti türünde görek. Oslay alatan bolsak, mına jerde birinçi alma turat. Mına jerde ikinçi alma turat. Birinçi banan, ikinçi banan, üçüncü banan. Kaýsysyny taňlasak, şonuň garşyna plus goýamyz. Birinçi alma, birinçi banan, birinçi alma, ikinçi banan, üçüncü alma, üçüncü banan.
Bu yerde endi 2 jol yani 3 bagam bolgandyktан barlygy kança 400 bolady? 6 bolady. 2-ni 3'ke köbeytedi eken. Osunday jagdayda köbeytүү erejesini koldanamiz. Bu yerde almany taňdao men banandy taňdao bir-birine täwelli emes eken. Ötken koşu erejesinde täwelli bolady. Almany taňdasak bananny taňday almaýdyk. Al bu nemese dep жазылган, сондуктан плюс болатын deydi mына жерде. Al mына жерде және деп тур. Alma men 3 bananyň içinden bir alma және bir banan. Және bolsa köbeytүү bolady eкен. Бул жерде мына алманы таңдау мен бананды таңдаудың тәсілдері бір-біріне тәуелді болмайды екен. Алманы таңдасақ, бананды таңдай аламыз. Ал банан таңдасақ, алманы да таңдай аламыз. Екеуі бір уақытта орындалатындықтан олар бір-біріне көбейтіледі екен. Екінші мысал, барлық екі таңбалы сан нешеу? Екі таңбалы сандардың саны нешеу екенін анықтауымыз керек. Екі таңбалық болғандықтан оның бірінші таңбасы ол ондықтар болады. Ондықтарында 0 тұра алмайды. Мысалға 0,1 бола алмайды, 0,2 бола алмайды. Сондықтан ең басында 0 тұра алмайды екен. Қалған 9 цифр тұруы мүмкін. 1-ден 9-ға дейін цифр тұруы мүмкін. Ал бірліктерінде қай цифр болуы мүмкін? Кез келген 10 цифр болуы мүмкін екен. Олар бір-біріне көбейтіп жіберсек 90 болады. 90 екі таңбалы сан бар. Мысалға, ондықтарында 1 тұрсын. Бірлігінде кез келген 10 цифрдың бірі бола алады. Мысалға, 1-дің қасында 0 бола алады, 1 бола алады. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 түрлі цифр тұруы мүмкін екен. 2-нің қасында да дәл солай 20, 21 солай жалғасып кете береді. Солай жалғасып барып, 9-дың қасында да кез келген 10 цифрдың бірі бола алады екен. Барлығы бұл жерде 9 қатар тұр, 9 жол тұр. Олардың әр қайсында 10 саннан тұр. 9-ды 10-ға көбейтеміз, 90 сан болады екен. Үшінші, дәрежеге көтеру ережесі. Бұл енді қосымша ереже болып табылады. Көбейту ережесінен келіп шығады екен. Кейде бірдей сандарды қайта-қайта көбейтудің орнына сол санды неше рет көбейту керек болса, сол дәрежеге көтере салуға болады екен. Мысалға қара, 2 және 3 цифрларын қолданып, неше 3 таңбалы сан құрастыруға болады дейді. Цифрлар қайталануы мүмкін. Енді 3 таңбалы болғандықтан оның жүздіктері болады, ондықтары бірліктері болады екен. Жүздіктерінде қай цифрлар болуы мүмкін? 2 немесе 3 болуы мүмкін. 2 түрлі цифра бар. Ал ондықтарында да 2 түрлі цифра бар. Бірліктерінде де 2 түрлі цифра бар. Оны 2-нің 3-ші дәрежесі деп жазуға болады екен. 2-ні 3 рет көбейтпей, 2-нің 3-ші дәрежесі деп жазып қойсақ болады екен. Кейде көп есептерде қосу мен көбейту немесе қосу мен дәрежеге көтеру ережелері бірге жүреді екен. Олардың комбинациясы болады. Мысалға қара, 2, 3, 4 цифрларын қолданып, мыңнан кіші неше сан құрастыруға болады. Цифрлар қайталануы мүмкін. Мыңнан кіші болса, онда ол 1 таңбалы немесе 2 таңбалы болуы мүмкін, немесе 3 таңбалы болуы мүмкін. 1 таңбалы болатын болса, 1 таңбалы сандар болатын болса, неше болуы мүмкін? 1 таңбалы сандар 2 болуы мүмкін, 3 болуы мүмкін, 4 болуы мүмкін. Bir ғана таңбасы бар. 2 таңбалы сандар болса, ондықтарында кез келген 3 цифрдың бірі болады, бірліктерінде де кез келген 3 цифрдың бірі болады. 3 таңбалы сандар болса, жүздігінде де 3 цифрдың бірі, ондығында да 3 цифрдың бірі, бірлігінде де 3 цифрдың бірі болады. Барлығы 27 сан болды. 27 сан. Мына жерде 9 сан.
Al mına жерде 3 san boldu. Barlığını qo'shib beremiz endi. Barlığını qo'shib berar ekanmiz. Birinchi hozir mına жерде ko'paytirish erejasini немесе darajaga ko'taruv erejasini qo'llandik deb aytsak bo'ladi. Eng so'ngida endi ularni qo'shar ekan. 3 qo'shilgan 9 qo'shilgan 127 bo'ladi ekan. Barlig'i 1000dan kishi sol 3 sifrdan quralgan sanda barlig'i 39 san bo'ladi ekan. 39 san bo'ladi ekan. Endi o'sha erejalarga baylanışda esepler chiqaramiz. Code Force'dan esepler chiqaramiz. Birinchi esep sopоставление deydi. Alıştırуу, sәйкестендирүү. Bu жерде bizge şablon beriladi. Şablon sifrlardan nemesi so'roq belgisinden turadi ekan. Bu жерде sifrlarning o'rnida sol sifrning o'zi g'ana tura oladi. Misolga 4ning o'rnida 4 tura oladi. Al so'roq belgisining o'rnida kez kelgan sifr tura oladi. Biroq bu жерде eng boshida nollar bo'lmau kerak. Ortiqcha nollar bo'lmau kerak deyilgan. Ol ortiqcha nollar boshida кездесетін nollar ekan. Necha turli berilgan şablonga sәйкес kelетін necha turli san bo'lishi mumkin, uni aniqlashimiz kerak. Buna misollar ko'chirib olaylik. 8 turli misol berilgan mana bu yerda. Qarang, birinchi misolga. So'roq belgisi tag'i so'roq belgisi bor. So'roq belgisining o'rnina boshida 0 bo'la olmaydi deb kez kelgan 9 sifrni qo'ya olamiz. O'nliqlarni bir miktarning kez kelgan 10 sifrni qo'ya olamiz. Barlig'i sonda qancha joyda bo'ldi? 90 bo'ldi. Mana yer 90. Mana yer endi tek qana bir so'roq belgisidir. Onun o'rnina 0 ni qo'ya olmaymiz. 1dan 9 ga deyingi kez kelgan sifrni qo'yuga bo'ladi. 9 degan javob bo'ladi. 0 ning o'rnida 0 turadi. 9 deb tur. 9 ning o'rnida tek qana bir g'ana joyda 9 ning o'rnida tek qana 9 ni qo'yuga bo'ladi. Mana yerda 0 bo'lmau kerak deb aytgandik. 0 dan ulkan bo'lishi kerak. So'nduktan mana yerda 0 ning o'rnina hech qanday sanni qo'yuga bo'lmaydi. Boshida 0 tursa, javobi 0 bo'lib chiqadi. Mana yerda solay 0 bo'lib tur, unday san bo'lishi mumkin. 0 ta'siri bor. Hech qanday ta'siri yo'q. Mana yerda qalay bo'ladi? 1 ning o'rnida 1 ning o'zi turadi, bir g'ana sifr turishi mumkin. So'roq belgisining o'rnida boshida turgan yo'q. So'nduktan kez kelgan 10 sifr tura oladi. Mana ikkinchi so'roq belgisining o'rnida kez kelgan 10 sifr tura oladi. 7 ning o'rnida 7 ning o'zi bir g'ana ta'sir bo'ladi. Barlig'i 100 bo'ldi deysiz. Mana 100 degan javob. Mana yerda qalay bo'ladi? Buna misolga qaraylik. So'roq belgisining o'rnida 9 tura oladi. 5 ning o'rnida 5 ning o'zi bir g'ana sifr tura oladi. 9 deganim 9 turli sifr tura oladi. Mana ikkinchi so'ngdagi so'roq belgisining o'rnida kez kelgan 10 sifr tura oladi. Javob 90 bo'ladi. Javob. Mana yerda 9 ning o'rnida 9 ning o'zi bir g'ana sifr tura oladi. So'roq belgisining o'rnida 10 sifr, kelesi so'roq belgisining o'rnida 10 sifr, 9 ning o'rnida 9 ning o'zi bir g'ana sifr, 9 ning o'rnida 9 ning o'zi bir g'ana sifr tura oladi ekan. Barlig'i 100 turli ta'sir bo'ladi ekan. 100 turli san yozuvi bo'ladi. Endi o'shaning kodini yozaylik. Bizga birinchi so'rovlar sonini o'qib olish kerak. Setting input for I in range for I in range to endi bundan san turida o'qiy olmaymiz, chunki o'sha yerda so'roq belgisi bor. Uni string turida, jo'l turida o'qiymiz. String input
Endi bu yerda birinchi nazar audarishimiz kerak bo'lgan narsa, agar 0 dan boshlanib qoladigan bo'lsa, unda javobi 0 bo'ladi. S0 бастапқы simvoli teng bo'lsa 0 ga javobi 0 bo'ladi ekan. Else if deb yozyapman. If deb yozish kerak. If shunday bo'lsa 0 bo'ladi. Else endi бастапқы simvol 0 bo'lmaydigan bo'lsa, unda esepni boshlaymiz. Bu yerda aytibman, ko'paytirish erejasini qo'llandik. Ko'paytirish erejasini qo'llanamiz. Birinchi simvolning o'rnina necha son qo'yib, ikkinchi simvolning o'rnina necha son, so'ngda barlig'ini bir-biriga ko'paytirib chiqadi ekanmiz. P degan bir aynimal yengizak, P teng 1 ga teng bo'lsin. Ko'paytirib жатқан кезде 1 ga teng deb olamiz, qo'shib жатқан кезде 0 ga teng deb olar ekan. O'tkani 1 ga ko'paytsak, kez kelgan sonda sol sonning o'zi chiqadi. For G in range uzunligi qanday bizga berilgan yo'lning barlig'ini tekshirib chiqamiz. Har simvolni tekshirib chiqadi ekan. Agar bu simvol so'roq belgisine teng bo'ladigan bo'lsa, ikki turli жағдай bo'lishi mumkin. O so'roq belgisi boshida tursa, 9 turli ta'sir, boshida bo'lmaydigan bo'lsa, onda 10 turli ta'sir bo'ladi. If J teng 0 bo'ladigan bo'lsa, ya'ni eng boshida turgan bo'lsa, onda barliq ta'sirlarni ko'paytirib жатқан кезде 9 ga ko'paytirib ekan. Aytdisi, ol boshida turmaydigan bo'lsa, so'roq belgisi onda 10 ga ko'paytirib deb oladi. 9 deganimiz, ol 0 degan sifatni olуга bo'lmaydi, 1 dan 9 ga degan sifatlarni olуга bo'ladi. Ol boshida bo'lmaydigan bo'lsa, 0 da olуга bo'ladi ekan. Boshqa sifatlar bo'lsa, onda 1 ga ko'paytirish kerak, 1 ga ko'paytgandan ko'paytirishning ma'nosi o'zgarmaydi. Shundan ularni qarashtirmoqqa da bo'ladi ekan. Tek qana so'roq belgisini qarashtiramiz. Print deb yozamiz. Print javobni chiqaramiz. Tekshirib ko'ring. Tekshirib ko'ring. To'qson to'qqiz 0 1 0 190. Dursa yoqda tekshirib ko'ring. Ataslay. Nasıl? Tekshirib жатыр. Durs bo'ldi. Kelesiga esepga o'taylik. Бесконечная замена deydi, cheksiz almashtiruv. Bu yerda bizga ikki turli yo'l beriladi ekan. Birinchi yo'l tek qana A simvolidan A harfining quralgan ekan, ikkinchi yo'lda latinning kez kelgan kichik harfi bo'ladi ekan. Bu yerda bir yurishda kez kelgan A harfin yo'lini aushtiruvga bo'ladi ekan. Bunday aushtiruvdan keyin boshidagi S yo'lida A'dan boshqa harflarda bo'lib qolishi mumkin ekan. Kez kelgan 0 ret nemesi kez kelgan ret almashtiruvga bo'ladi ekan. Bunda necha turli yo'l olуга bo'ladi, soni aniqlaw kerak. Agar ular o'ta ko'p bo'ladigan bo'lsa, -1 da chiqaruv kerak ekan. Mana yerga qarang, misollarga qarang. A harfining o'rnina kez kelgan A harfining o'rnina olib borib A harfini qo'ysak, hech narsa o'zgarmaydi, bir g'ana ta'sir bor. So'ngdan 1 deb tur.
kez kelgen a'nın ornuna a'nı alıp barıp koyasın. Sonda tek gana mına jerde bir a bolasyn bolsa, ol özgermey tura berejek. Birak tek bir a harfi emas, başga da simwollar bolasyn bolsa, mına a kez kelgen a'nın ornuna mına joldy alyp baryp koyasyn bolsak, onda ne bolat gara. Misalga birinçi a harfiniň ornuna mına joldy alyp baryp koýar. A abasy ol birinçi a harfiniň ornuna koýar. Endi mına özü turgan mına a'ny da jazyp koýar. Endi mına osy jolda kez kelgen a harfiniň ornuna mına jol tagy da koýar. Misalga mına jerge mınanyň ornuna koýar. Mınanyň ornuna tagy da abasy dep koýar. Mına jerde a harfi tagy da 2 bolup turupdy. Onuň ornuna tagy koýamyz, solay şeksiz jalgasyp kete beredi eken. Sonduktan şeksiz bolsa mına jerde -1 degen jogapdy çygaryp ket. Endi mına jagdaýda ne üçin jogap 2 bolupdyr? Onu awustyrganda 0 ret awustyruga bolat dep de aýtylgan. Ýagny awustyrmaýak goýuga bolat. A dep kaldyruga da bolat eken, nemесе anyň ornuna b dep goýasyn bolsak, awustyrsak 1 ret, sonda b degen jol kelip çygat. Sonda 2 türlü jol, sonduktan jogaby 2 boldy. Endi mına mysal түшүнүксүz bolsa, başga da misallar keltirsek bolar. Misalga 2 a harfi men mına jerde b tursa, eşliğini awustyrmaýtyn bolsak, a künde kalat. Birinçi a'ny awustyruga bolat, misalga birinçi a'ny b awustyryp, ikinci a'ga tiýişmeýän bolsak, b a bolar. Birinçi a'ny kaldyryp, ikinci a'ny b menen awustyruga bolar. Nemесе ikisini de awustyryp jibersek bolar. Sonda 4 türlü täsir boldy. Bir harf bolsa, uzundugy 1 teň bolsa, mına s joldyň onda 2 gana jol boldy. 2 bolsa, 4 türlü jol boldy. Sonda kez kelgen harfti awustyruga bolat, nemесе awustyrmauga bolat. 2 türlü variant bar. 2 türlü variant bar her bir simbol üçin. Olardy köpeýtip getibersek, 2'nin derejeleri bolar eken. Uzundugy kança bolsa, şonça ret köpeýtip getiberedi ekeniz. Endi onu sozup köpeýtip oturmaýyn, derejesi türünde jazypga da bolar. Uzundugy kança, ol derejege köterip jiberemiz. Eseptiň koduny jazaýar. Birinçi soralar sanyny yazamyz. String input for I in range. 2 jolda okuydy ekeniz. S-pen de berilgen, endi onu mınany Q dep berilgen eken. S1, S2 diýip salaýyn. S1 teň input. S2 teň olda input. 2'nin jol türünde okup al. Endi 3 türlü jagdaý bolumy mümkin. Eger S2 jol teň bolsa, tek gana bir a harfine teň bolatyn bolsa, onda bir gana jagdaý bolar. Bir jagdaý bolar eken. Elif a harfi bar bolsa, onda şeksiz köp kete beredi eken. A harfi ikinci jolda bar bolsa, onda şeksiz köpdi -1 men çygaram. Else joldyň uzundugy kança? 2'ni sol derejege köterdik eken. S1. Tekşerip göreyik. -1 dürüst ýakda tekşerip geçiberelim.
Полное решение değil. Kelesi esepga o'taylik. Счастливый номера deydi. Бақытты нөмірлер. Бұл жерде барлық кабинеттердің нөмірлерін бақытты нөмірлер түрінде істеу керек деп жатыр. Бақытты нөмір болу үшін ол тек қана 7 немесе 8 7 және 8 цифрларынан құралған болу керек екен. En таңбалы санда неше бақытты нөмір болуы мүмкін? Соны enге дейін, ya, enге дейін. Enге дейін ме? Иә. Ең таңбалы санға дейін неше бақытты нөмір болуы мүмкін? Соны анықтауымыз керек. Қарайық енді. Мына жерде 2 тұр. 2 болса, ол 2 таңбалы деген сөз. 2 таңбалы, 1 таңбалы да болуы мүмкін, 2 таңбалы болуы да мүмкін, ya. 1 таңбалы болса, онда 7 мен 8 деп, 7 мен 8. 7 болуы мүмкін, немесе 8 болуы мүмкін. Ал 2 таңбалы болса, 77 болуы мүмкін, 78, 87 немесе 88. Мына жерде 4 сан, мына жерде 2 сан, екеуін қосамыз. Сонда барлығы 6 сан болды. Бұл жерде көбейту, дәрежеге көтеру ережесін және қосу ережелерін қолданып жатырмыз. Есептің кодын жазайық. Input сонда бірліктерінде 1 таңбалы болса 2 сан, 2 таңбалы болса 4 сан. Ол 4 қайдан келді? 2 көбейтілген 2. 2 көбейтілген 2 немесе 2-ның екінші дәрежесі. Ал 3 таңбалы болатын болса қалай болады? 3 таңбалы болса 2-ның үшінші дәрежесі болады екен. Бірінші орынға 2 цифр, екінші орынға да 2 цифр, үшінші орынға да 3 таңбасы да 2 цифрдың бірі болады. 7 болады, немесе 8 болады. Бұл жерде 8 түрлі сан болады. 4 таңбалы болса, дәл солай болады. Енді мыналардың барлығын циклмен қосуға болады. Екен бір жолы. Немесе геометриялық прогрессияның қосындысының формуласын қолдануға болады. Геометриялық прогрессияның қосындысының формуласы S тең B1 көбейтілген Q'ның n-ші дәрежесі азайтылған 1 бөлінген Q минус 1. Бұл жерде B1 деген бірінші мүше. Бірінші мүше бізде 2. B1 бізде 2-ге тең, B1 тең 2-ге. Ал Q деген еселік. Еселік бұл жерде бізде ол да 2-ге тең. Еселік деген сөз бірінші 2 болды. Ол тағы 2-ге көбейіп 4 болды. Тағы 2-ге көбейіп 8 болды. Ол қаншаға көбейіп жатыр? Сол сан еселік деп аталады. Q да 2-ге тең. Енді орнына қоятын болсақ, формула қалай болады? S тең B1-дің орнына 2-ні қоямыз. Көбейтілген Q'ның орнына да 2-ні қоямыз. 2-ның n-ші дәрежесі азайтылған 1 бөлінген 2 азайту 1. 2-ден 1-ді азайтсақ 1 болады. Кез келген санды 1-ге бөлсек ештеңе өзгермейді екен. Сонда S тең 2 көбейтілген 2-ның n-ші дәрежесі азайту 1 болды. Сол күйінде қалдырсақ та болады. Немесе созбау үшін жақшаның ашып жіберсек, дәрежесі n-ның дәрежесінде 2-ның дәрежесінде n плюс 1 болады. n плюс 1 минус 1 болады екен. Соңғы формула осылай болды. Осыны алайық. Цикл қолданбау үшін осындай формуланы қолдануға да болады екен. Мынаны көшіріп аламыз. Қалғанын өшіріп жібереміз. Print тексеріп көрейік.
2 bolsa, a, mına 2 bolup gelip burayız. 2 bolup 2'ni 1'ge köpeysek 2 bolar. 6 boldu. 3 taң bal bolsa 6'ga tağı da 8 qoşulady, 14 bolup. Taң bal bolsa. Ya, dürüst ýapdy tekşerilýär şeýle. Dürüst, bugünge sol, sonымен mına kalgan 3 esep, Kazak IT tolkununda kelgen esepler, olarda kelesi sabakta çygaramyz. Sag bolуңуздар.